هيا أما قافي سبكبه قافر ديرة دتشي تنرتي أمميرا نمني هنگ رسولا كبجا مجرى هنجرو صلى الله عليه وسلم دبرتون نساني كبجا إساني فين كبني حالا نسان قبجن دوب رسول صلى الله عليه وسلم ويتقر منا قلن فولا قورا قلني أبدا إنو فولا قمجو تنسسيك أفان كل يفتشا سوسوا كتشا قلن ويتمنى أرسينا سلامة قرآني جارتي إساني قمجون سمتن صح فولا قورون أمل إرقمارت بيتين صلى الله عليه وسلم كنافو ميوان تكر أجيفتو تكينيا فادامو هيه نموني قلت جارتن كان أمل أما دبني كان قبدن تربان تكو قفاف سنة رسولاتنا هجير والشالالا تربان ما تكو قفاف أتشبود ججير ما ولتي كيسن كيسة تلفوني أغرتو ويتا ألاغلتن الكان سواكت لاغلا ويتا هلا رجيسن سسيك سلامتا بريدون ماتي تيسن زيارة جولي تيسن يفتك بادون قدا فولا قمجو تين ماتي تيسن قمجيسا ميوان كان تربان ما تكو قفاف إجبات لالا وانا جايباتي إيغا سلامة غافتني بودا كتابا في تلفون رتين تيجيبتنا كتابا في يرو بروكينا ماتين كيسن اسم التهزمة isi waliin haasawee gammadee taphachuufidha mee carraa kana maatii keessaniif kenna wanti kun kafaltii mallaqaatti na jam dhukkubaafis naman saaxilu arra waan jabduuti defariya fayyaadee galatoom galanni keen badin hayyee mee gaasittiin gabaabbannu ati si migaa dogongora dubartoota kana irraa dubbachuu fedhu huccuu manaati huccuu manaa akkam huccuu xuraawaa kan hin miiccamin kan nyaataan laaqame yookiin huccuu ciccitaa hin barbaadamne tanaatu huccuu manaati dubartoonni hedduu wayitaala bahan huccuu qaalii akkaan bareedu uffatan akkuma manatti deebi'aniin akka ijoolleen irratti hin xureessineef daddafanii baafatan achi booda huccuu manaa kan hin bareenne uffatanii ta'an ugajatte tunus rakkoo dabduu hawaasa keenya keessa jirtu mee amma naatu gaafii si gaafata gaafadhu dubartoonni heerumin maaliif babbareeffatan heerumuuf na fakkaata akka dhiirti bareedina isii ilaalee isii fuudhuuf babbareeffattimi inninis bareedina isii kanaan hawwatamee isii fuudhee haa jennu hayyee inni bareedina isii kana ni barbaadu mun barbaadu waan barbaadu fuudhee mire eewwa duba bareedina inni barbaadu kana yoo jalaa dhoysite akkamitti isii jaalachuu danda'ame waan barbaadu yoo dhabe ammoo qalbiin isaa gammachuu dhabdi qalbiin gammachuu dhabde ammoo waan birootan isii gammachiiftu barbaaddi beeki gaafa waan biroo kan isii gammachiisu barbaadu eegalte immoo dubbiin akkasumatti deemtee wal jibbuutti ceeti akkasi rakkoo jabduudha dubartoonni kanarraa waan hedduu ilaalachuu qaban waan gaafa duraa jaarsa keessan garsiiftanitti heerumtan hin hongeessina bareeduu teessan inni hogguun barbaada huccuu miidheeduun isin arkuu barbaada kanaafuu ifin irraanfatinaa huccuu bareedduu